Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Гүл сары жапкан жан төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таш тодой, жүрөгүн солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таш тодой, жүрөгүн солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Mandın genç olun olsun oğlum, ömrün uzun olsun, seneye maksatına değil. Şu ulaklar jakşı, sen cemaat jakşı ötüp etsin. Amin, Allah hakka. Ümitің өзің қолыңда, үзілбей дайым қолсына. Андамесе алдыңда арғымақ, жолунап жол сұрап. Гүл сары жапқан жан төрі, қабылан көк жал көк бөрі. Қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Жазбай тизгин алда, кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Assalamu alaikum, түптү, түпкүргү кыргыз, баатыры манас, мингени жылкы, алтын казыктай уул, күмүш казыктай кыз тарбиялагандар. Казандары оттон, уулдары аттан түшпөгөн, кадырлуу жалпы бүгүн Кабылан Көл айылына келип олтурган, алыс жакындан келген туугандар, меймандар, жалпыңыздар бүгүн мына Кабулов Аскар агабыз тарабынан берилип жаткан, аламан улакка баарыңар кош келдиңер. Бүгүн жакшы ойноп, жакшы оюн көргөзүп кетиңиздерди биз баарыңыздардан суранабыз. Ал эми сөз башы, бүгүнкү той башы айыштаман болсун. Тойго, маракеге келген коноктор куш келипсиздер. Неберем Нуркутмандын тою тынч өссүн. Коюлган маракелердин бардыгы мүнөзам менен урушуп талашпай, жакшы алып кетиңиздер, а? Неме кылбай, мүнөзам менен урушуп талашпай, коюлган эмен эч нерсесин болбой алып кетиңиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аламды жараткан, бүткүл аламды жараткан Аллах Таалага чексиз макталар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Сиздер менен биздерге ушундай жакшы күндө тартылып аткан Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Бардыгыбыз мына эсен саамат барды келип ушу тамашаны көргөнгө Аллах Таала насип кылган болсун. Атчалы жеңил болсун. Балбандар ушу коюлган сорундарды жакшы алып кетиңиздер. Сорундар кой бар, тай бар, анан алтын кур бар, анан акыркы байге автауна бар. Ушуларды жакшы алып кетиңиздер. Бардыгы таза болот. Ушул жакшы тек жийип дебей жакшы чыгып кетсиңиздер. Алла Таала насип кылган болсун. Бардыгыңыздарга рахмат. Келип көрүп атам. Эркин ака, келиңиз. Райондон келген, а? Assalamu alaikum, урматтуу калайык калк, туугандар. Мына азыр бардык эле жерде улактарды көрүп атасыңар. Бул биринчи максат ушул тойгасына
поддержка кылып тойдо улап тынч аман өткөзүбүз ар бирибиздин милдетибиз туугандар. Биринчиден мына интернет өнүккөн маал телефондон көрүп атасыңар, мына палвандарга айтып коелу. Бул жерде судьялар бар. Судья свисток бергенде токтойсуңар. Жерге түшүп алып бергенге штраф, жипке байлаганга бардыгы келип алиги илгерки атабыздын эле чапкан улагын мыйзамдаштырды. Ошол атабыздын чапкан улагындагы чабабыз балдар. Бир гап айтканда уккула, бири-бириңерге менен сөгүнбөгүлө. Кудай кааласа бүгүнкү мааракебиз ынтымак тынч аман өтүп кетсин. Ушул биздин айтарыбыз. Ассаламу алейкум, алыстан келген, жакындан келген палвандар, куш келипсиздер. Бүгүнкү улакты тынч аман эсен, кырсыгы жок, жакшы чаап кетиңиздер. Коюлган соондарды жакшы байгелүү болуп кетиңиздер. Бүгүн мына тойдун ээси жакшы ниет менен сиздерге да атайын мынтип президенттик өткөрүп атат. Биз райондук көчтөр бөлүмүнүн тарабынан сиздерге да ушул улакта кырсыгы жок, бөгө кырсыгы жок, жакшы ынтымакта жакшы өткөрүңүздөр. Баягы уруш тополоону жок кылып, эркинеке атайын келиптир. Эркинеке ушул Аламан улактын атай судьясы болуп шайланып келген. Ошол эрежелерди сактап, бири-бирибизге үстөмдүк кылбай ынтымакта өткөрүңүздөр. Той ээси кут болсун, рахмат. Классташ достордон Нусратулла Дамыла келиңиз. Мына Аллах Таала насип кылып, ушул досубузду себеп кылып, баарыбыздын башыбызды бириктирди. Ушул той, ушул коюлган сорундар баары сиздер үчүн. Аллах Тааланын өкүмүн аткара турган болсок, эч качан биз өкүнбөйбүз. Аллах Таала Кур'анда, устаздар тафсирлеп айтат. Аллах Таала Кур'анда аттарды сыфаттап берди. Аттарды Кур'анда Аллах Таала айтат, деминип чуркаган аттарга ант дейт. Туягы ташка тийгенде от чыккан аттарга ант дейт. Топту жарып чаң чыгарган аттарга ант дейт туугандар. Аттардын башына чаппайлы. Ушул аттарга Алла Роббузат кыяматка чейин пешенесине, башына, тагдырына жакшылык жазган. Ошол жакшылыктар сиз менен бизге келет. Сиз менен биздин ден соолугубуз, сиз менен биздин рызкыбыз ушул жерде туугандар. Атты канчалык урмат кылсак, сыйласак, сиз менен бизге ат ушунчалык пайда алып келип берет. Аттын жеген чөбү, ичкен жеми, ичкен суусу бунун баары аттын ээсинин садака болуп берет туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ат чапкан, ат минген, ат таптаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атты минип душмандардын мейизин кайтарган туугандар. Сиз менен бизге Аллах Таала ушундай бир курч атты берди. Ушул аттарды канчалык урмат кыла турган болсок, кадырлап сыйлай турган болсок, бизге өзүбүзгө эле жакшы. Ат ээси үчүн туугандар, ээси үчүн жанын берет экен. Ат ээси үчүн өзүнүн ден соолугун берет экен. Караңыздар, ат кандай сиз менен бизге кызмат кылып жатат. Ошого Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу Кабаны карап, "Эй Каба, сен кандай кымбатсың? Сен кандай кадырлуусуң? Сен кандай жыттуусуң? Бүткүл ааламдагы адамдар сага келишти самайт, сага келишти, үмүт кылат. Ушундай чоң Кабаны адамдын дейт, бир адамдын дейт, анын жаны, анын каны, анын аброю, анын көңүлү сенден кымбат турат" деди туугандар. Ушул жерде баарыбыз бири-бирибизди урмат кылайык, бири-бирибиздин көңүлүбүздү калтырбайык, жакшы ойноп, кимге канчалык байге насип кылса, ошого алсын, калганыбыз ыраазы бололук. Ала албагандар ыраазы бололук, алгандарга Алла ыраазы болсун деп, ар бирибизге каалоо айтып коелу иншалла. Ушу досубуздун да өмүрүнө, жашоосуна, ата-энесине береке берген болсун. Алла ыраазы болсун. Амин тынчосуна тамашабыз. Амин. Баягы айтылган баардык каалоо тилектердин баарын Аллах Таалам жараткан кабыл кылган болсун бүгүн. Бүгүн ойноп жакшы ойноп кетели.
айтылган сорундар Кудайдын буйруса берилет. Эркекче чапкыла жалдан жалга кылбагыла бул жагы таза болот. Илгеркидей таза чабабыз дешти, бул жагын эркекче таза чабып, таза оюн кылып бергиле. Анан жалдан жалга кылып, таныштан таныш алып келип мына жерде оюндун паркын кетирбегиле. Кабылан көлү келип Кашка жактан да чапкыдай болойлу деп келип атышат. Давай, анда эмесе парк таштай бериң. Рахмат. Кеттик анда, оюн башталды. Омат, атчалы, жеңил болсун баарыңардыкы. Амин, Аллаху акбар. Эч кимдин аты мүдүрүлбөсүн. Атчалы жеңил болуп ата бабабыз улантып келген Аламан улак бүгүн Кабылан көл жергесинде Кабылов, мына Кабыловтордун үйүндө жакшы салтанат маареке. Бера карап кең, мына эл көрсүн. Аскат ака, берак мына телашка түгүнө палванын көнөлү көтөрсүн. Түштү жерге. Сорун менен баштайбыз. Алып келип судьялар келип туруп биринчи сорунду мага айтып койгула, сыра жаңыртып жарыялап турайын. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Намыска турар жигит, мекенинде улам жигит кайралган. Götөрүп алып келесиңер, телешкага мына зилге алып келе бересиңер. Биринчи сорунду айтып коюлду. Götөрүп алып чыгасың, 2000 сомдон аласың, алып келе бери тууган. Кайсы палваны алып келип, ашырып берип ала бергиле. КамАЗга алып келесиң, götөрүп алып. КамАЗ биле. Ayda palvan tegerenip kalgan yerinden götür palvan. Ey götür. Ayda gile götür gile. Attı bakkanın taptaganın. Sağ attı bakkanın ha. Ayda palvan götür, attı tappaganın, attı bakkanın, soğutkanın, çabana gel. Kadir Ali ekege, Talant ekege, Nurmehmet ekege, Ali ekege, Orunbek ekege, Nazret ekelerge çekeden sorun alıp geliyoresinger palvanlar. Üstüngörde muna kamera tartıp jadat. Palvan götörösün sorun alasın. Ey tegerengen жеринен karma, jigit karma. Muna bozatcan saldın go çirkin. Ayda palvan, bozatcan saldı bozatcan. Bozatcan palvan saldı. Hayda, ıldıйжыла. Karap çır koyunlar. Emi jadırat çıkıp gel muna teleşka jakka. Muna teleşka jakka gelgende sal alısırak turgula mı yerge gelip. Anan janagınday koşumçaların gelip albagıla. Eki at menen gelsenger bolot.
Ayda boz atcan tuğan ber ayda. Ber ayda zilge. Sorun alasın. Sorun. Gel kim bu? Ya ber apke sorun alasın. Apke tuğan. Apke. Kimge? Ha? Kadırbek. Kadırbek'e gelmez mi? Çıkaka bir yaka gel etkes kaya. Sağınbayev çıka. Gel. Palvan. Palvan kayaktın palvanı. Kızılsu'nun palvanı. Atın kim? Timka. Aldığında mingen argımak. Akbörü degen Timka palvan Kızılsu'dan geldi. Bir gol çarp koyalı. Birinci sorun da alıp geldi. Berekeli olsun. Gel dua kılıp koy toyellerine. Assalamu alaikum. Aslaka tavus tavamazlık. Allah Teala mekidine vaktılık ders versin. Ul kızlarınız günün görür. Amin. Sorun dergile ekmek. Erjigittin kayratı, ebegisiz aybatı, ezelteden kökbörü, erenderden taymaşı, azaymagan aybatı, abaltadan kökbörü, arslanlardan taymaşı. Tulparının jalında karuğu kol karışkan, jula gire tartışıp, alışkandan alışkan, alka şalka tergetip, altın gidip terdetip, aldırışpayt namızdan. Al ergile. Al kelez de palvanlar ver al kelez. Kadir Alakat, Kalan, Durmamat, Alik, Orunbek, Nazirat, Durgazı, Kutuş, Nurlan, Uran, Beder Bölü, Bedeş Bölü, Nazirat, Munduz Kiyo ola deydi. Yel diyar, Alayçı, Doktoş deydi. Al kegli. Nazirat dost deydi. Kaç bire kaçayım. Zildin tagına gelgende kıç isim var koy. Jigitler, palvanlar jerge tushib qoldi o'sha yerga. Tushib qolgan bo'lsa, sudyalar shikringlarni olib borib to'xtatdilar. Uqpaganin chorniga kirgizib so'ka tushirardilar. Biz bu yoqqa beramiz, ular ertaga internetda hit bo'lishadi. Ko'zlari javulib, bundan keyin qaytalanmaydi, sudyani uqpay qoldim deb. Bundan keyin bo'lgan deb turibdi. Toppa kirgen top jigit, kuygun kızıl çok jigit, jelgenine jeljete, kana bayge uç jigit, kanat bolgon kutdi, jalgan çok jigit, kanaldığa çık jigit. Yerge düştü, kotar alıp gel, sorun alar palvan. Kanaldığa çık jigit, kana bayge uç jigit. Tuğanlar uqpay kaldım degile, 4 malan maksakallar. Malanikim bergile. Akjol palvan alıp gel, sorunu al. Minespi Naziratga. Ver.
Mana aşırıp beri Akjol. Getdi kийинки sorunda Kuday buyurursa. Çikaka жерге таштайт кез, прямо жерге. Эч ким көрбөй, жерге таштайрың. Бүгүн сизден эч ким капа болбойт. Акжол келка. Ya tuğanlar, mana ушундай экинчи сорунга келген Кызыл Судан атактуу Акжол Кылыч уулу. Сорун кут болсун укам. Gel sorununa. Gel bir dua kılalım. Омен тоюңуз той боласың а. Палвандардын батасы түз тийгизсин. Таза улак болтат. Ушундай таза улак ар бирибизге таза улак бергенге насип кылсын а. Балдарыңыз элдин улуу болсун. Kara Sudan Kızıl Sudan gelgen Kara Sudan'dan Akjol Kılıç balban sorun bitmesin. Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, баары сүрөп кыйкырып олтурупту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп той болсун, Айкөл Манас колдосун. Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көкбөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү. Жерге taşlar. Yapma жерге taşlar жерге. Adırmak tağalet, tağalet kılar. Nurmamat akega, Ali akega, Uğur'un bekindeki Nazirat Sagınbayev'la Nazirat Sagınbayev getirdik, Nurmaz aka. Toppa kirgen top jigit, kuygun kızıl çok jigit, jelgenine jel jetme, kana bayge uç jigit, kanat bolgon kut jigit, kut jalganan şok jigit, kanaldıga çık jigit. Hurmatına manasın, düğünüdün ilk gelişti. Kılım aytıp tügötküz, kızıp doydu görüştü. Dün kuyadan alator, at çavuştun marası. Hep gülük tördün gülügü. Beyşenge sorun varken aşırsan. Emir deyt. Azizga. Tümenboyga. Samat deyt. Jayloş. Nasir akaga. Nasir aka. Kanıbek cezdesini. Bakıt akaga. Mıkış akaga. Toktoş. Eldiyar. Munduz ola. Nazirat Dosko sorun var deyt.
Medet bölü. Uran deydi. Sen alışat karaçı. At gelip attar gelip cilli uçup bak gelip. 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 Gürütüp çer şarına kulada yarışır. Babalardan saltıken argın aktar carışır. Kuştay uçup sızışa totalanı kaldırır. Getir üçün kim çıksa seyletlerdi artanıp. Balvanlar gelin sorun ardına. At adamdın kanadı degen söz var elimde. At tuyağı basmağa yer çok çıkar cerimde. Kuyruk calı dögülür göz kandıratsın bakın. Et jakşılıkta toy bergen kırgız elin kımbatı. At gelip attar gelip Balvanlar tezgahçılar ama sorunlar getirir gençler var. Hazraliye, Gülmama, Torunluk, Bulgazi, Udur, Kurban, Kurban, Medek Köle, Hazret Kosu, Kırdıkçıyla, Yelgar, Okkur, Kuşçaka, Vakıf, Baysokuyor, Ayek, Nasıraka, Caylor, Salat, Gömbay, Aziz, Yeliz, Zeyce, Çaplağına, sorunlar halk etmesin. Gidir üçün kim çıksa seyletlerdi artanıp. Anılavay çamurlan Cıgat gelip çatalı Cildürtü uğulat Cıgat gelip çatalı Alnına at salmadan Sarat gelip çatalı Üzü çıktay cal çıktı Çendak gelip çatalı Teylesin gırgını Çişkat gelip çatalı Uyurcalı tümlü Çişkat gelip çatalı Ellayday sınçını Balvanlar katalakay bulguazlar katalakay. Bulguazlar. Jap boluodat bulzaga. Жараткан берилген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү баатыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Гүл сары жапкан жан төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Талашса темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар. Элдин кыран жигиттери ачыдар, жүрөк алып бителге таш чайнар. Үмүтүң өзүң колуңда, үзүлбөй дайым колсуна. Анда месе алдыңда аргымак, жулунап жол сурап. Гүл сары жапкан жан төрү, кабылан көк жал көк бөрү.
жазбай тезген алда чөп Gülü sarı çapkan şam törü Kabılan gök çal gök börü Hayratın taş doloy Çürügün solup marş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürüp жазбай tizgin alda Hayratın taş doloy Çürügün solup marş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürüp жазбай tizgin alda Çöp Er jigittin kayrаты, ebegisiz aybаты Ezelteden көкбөрү, erendерден таймашы Азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү Арстандардын таймашы Тулпарынын жалында каруу кол карышкан Жула кире тартышып, алышкандан алышкан Алка шалка тергетип, алтын минип тердетип Алдырышпайт намыстан Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда Бар сүрөп, кыйкырып, олтурушту катарга Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп тойбосун Айкөл манас колдосун Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү Ата салтын арытпай, алып келген көкбөрү Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында Агып келген көкбөрү Toppa kirgen top jigit, kuygen kızıl çok jigit Jelgenine jel jetme, kana bayge uç jigit Kanat bolgon kuttu yiyip, köp jalgagan şok jigit Kanaldıga çık jigit Kanaldıga çık jigit Kana bayge uç jigit Kanaldıga çık jigit Kana bayge uç jigit Saşka bir ayda ver Saşka, tüz ayda. Verme beri bir ayda sorun alasın Saşka. Kaça torvay tur, kaç durayım. Bir yerden girseniz, ya oto girseniz mi yergen? Bir yerden girin. Beşer akamla tamam apka tamam mı? Berke Saşka. Saşka. Berke. Ya Askat 3 minutlar başlayalım. Çengeli, bu kırgızdım şerileri Odak tepkeni şul karday Yerden ulak kengeli Süröngü alıp el kiridi Cigike kuvat dem kiridi
Ramazan'dan ay uladı menen tenkiridi Ortada ekö canaşıp Türkçe namız talaşıp Kimisi ilip getet dep Kıyırman karay canaşıp Kamçını kırça dişleri Hayla amal izlenip Kırçıldaşkan erlerdi Kırgızlar süreç güç verip Babadan algan gökbörü Batırlıktın mekteli Gökbörü bolup yetmeyli Göz arkan canın özleri Kıyık bizgen atça Var. Doktorbek, Dilmurat, Tölen, Maksat 86, Arslan, Azizdek. Kiçikten kelgen tagalar, tavaldı, turdus, turdalilerge aşırıp 3000 so'mdan sorun algıla. Beri jetele. Jetelegen, teskeri jetelemedin. Hazır Çornu'ya giresin beri aydagiler. Ana kim? Acayip bosun oldu bir yakın. Tatala tal öldü. Döngü apar oldu yani. Silge at gel silge kaça. Kaç. Kaça silge gel tan. Kaç. Bolda kalganın kala kaça kalganın. Kaça ona kıyal bolda toktat ya kaç. Yatça gile kıyal beri vursan. E 94 polvon hakkı ve şimdi. Gırdap bitmez dastanı At oynatkan Kırgızlar Aziyanın arslanı Babadan algan gökbörü Batırlıktın mekteli Gökbörü bolup yetmeyli Göz arkan canın özleri Kıyık bizgen Gel sorun var. Kırdak düz dastanı Hocanın gel gelmek mi? Kırgızlar Aziyanın arslanı Gel Duvan gel. Duvan dereyden olarak gel. 3000 so'mdan sorun alındı. Gelin et Duvan. Palvan. Edil palvan deydi. Arça toru benim. Şaka palvan Pervay ben. Pervay şaka palvan deydi. Bir tegret gelip sorun almayısın şaka palvan. Gelgile uksana Tuvan'da. Oşa caningday pavaga 3000 so'm sorun var palvan. Oşa caningday kaçırsan. Mikrofonlu atınardı görüp çıkargan kanday jakşı. Hayda gile beri hey. Koyboysun kolurda bereyim de. Taştap veren maşallah. Birlik kılgan palvanlar atыңар müdürülbesin. Çağ boyunup adrenalin algıla. Rahattangıla. Erkineke klanı судьялар girişe токшойбуз жетеле ойлап келгенге. Мал чакырганга көнбөгөн ымдаганга зар болот дейт. Тизгинде ойлап келген сизге бир бала десе 3 айга 40 Düşür cerge. Cerge düşür 5000'den sayılı. Düştü mü? Düşmeye kaldı mı? Haydi ver haydi. 5000 sorun alasın ver haydi. Uğranak Altınbek Aybek nazar ekeler kaçırıp.
Hayday! 5000 sorun alasın, yardımdı ver. Salış! Hayda palvan! Hey, götür başlı ulutaşım kandaşım gökürekte ulunamız kaynasın deyip. Gettik ana palvanlar. Olak çap jakşı sorun alganlar. Alam ne battı niyet kılıp çapkanlar. Maşığı жыйындарын өткөзүп ушундай улактарга даярданып келгендер, сезонду булар күткөндөр. Улакчы болобуз деп Алладан ниет кылгандар. Палвандар келгиле, бер айда. Алтынбек даярсыздар? At batı menен, бер айда, бер буре. Тоспо алдын, алдын тоспо, kaç болду? Tek çiftlerdi karap koygulu. Griyaz gelip olganlar da vardı. Erkinege karap koygulu narak beraktı. Tazasından bolsun. Uşul jerde şorun kurtup ketken tirikteri var. Men etti balabay. Buna dostlarından o şarının yemçesinin načalnigi Abulayev Altınbek ağa uzgadağı 5000 sorun ayda beri. Kavlan kol karasa var jardan ber ki apke gilen buna mikeke. Altınbek ağa. Mikek dosunuzga ya. Emçes, Oş şarına Emçes'in načalniği. Asadagan'ın klastaşı. Abulayev Altınbek. Televizyondan Tumbay tüyle otkan ağabeyimiz mınake. Sorunlarım ne Altınbek? Mikeke buna dostlarımız, Altınbek'e dostlarımızga bak. Doktor Bey'e, Markı Berkan'a, naziratkerlerge berin. Kaç Emçes'in načalniğini çaptırıp koyulana. Mikeke ber aydan. Vallahi 85. İkinci katar sanından buna. Ya dur be. Sağımbayev Miki Palvan özün aldığındağı argımaktın atın ne? Gektar degen argımak menen 5000 son sorundu neyesi oldu? Sorun kutlu olsun. Sorunu verin bir beyken. Dua kılavuz toylarına. Krasavçık. Assalamu alaikum. Alıskı jakından gelgen palvanlar. Allah'ın bardığınızlarga iyilik versin. Haskat olsun. Şunun ömrüne berek versin. Hırısısın. Bardığın adaldan kılam olsun. Dileğe masatına cep. Allahu Ekber. Palvanı, Cergilikti palvan, Mesri palvan, Sağımbayev Miki palvan boldu. Özünün Teleşkek ayıp geliyorum, tüz aydarın. Gel, verin buna dostunuz. Verin. Pişirin ya. Ya tuttur ya, kaçtı bu kamer. Ya kaldırsana. Ya minaka gelmesine rükam ağzı kamazdan gittim. Bu sen özün düşünüyle. Ol kamaz emez, sorumuz tepet. Hayda güle gittik ha. Altı olsun bekliyorum, gelin. Askat olsun. Kolların baktlı olsun dostum. Kırgız'ın mıhtı yeri zavatlarından olsun. Kolların Çaşoğun, baldarının canı özümün açtığından Çaşoğuz berekeli olsun. Toyun tıçıman etsin. Öte kırsın. Hurmatına manasın Düğünüdün el kelişti Kılım aytıp tügötküz Kızıp doydu görüştü Dün
ata adamdın kanatı degen söz var elimde. At tuyağı baspagan yer yok çıkar cerimde. Kuyruk calı dögüler göz kandıratsın bakır. Et jakşılıkta toy bergen kırgız elin kımbatı. Çavandozlar, palvanlar, hurmatlı cemaat, ataklı palvan, Alay rayonundan çıkkan legendarlı palvan, Seydali palvan, Argımaktın Yerin istim taraf koşar. Yerin istim alıp emel kravdalık yerin istim. Pravdalık Ernest degen ağaozdun pol şansı menen 5000 so'm, 5000 so'm sorun kutlu olsun aka. Geliniz, dua kılıp koyunuz. Assalamu alaikum. Kız elim alaylık. Туғандар, Асқат тойың той болғансын. Бала чақаң менен туған ұрыңмен тынч бол. Не мақсат менен той берсең, мақсатыңа жет. Şu бүгін бөдек қыстан сыттырары тынчыман. Балбандар ойнап, дуасы беркесіне. Амин. Атақты легендарlı palvan Seydal ağamız sorun kutlu olsun. Nurbeke gelin. Ağla Nurbeke. Asqat'ta. Dağdalanı kaldırır gider üçün kim çıksa sayılıklardı artınıp. Çamurlan, çırak gelip çatalı, cildürtü uğular, çırak gelip çatalı, alnına at salbalan, sarak gelip çatalı, özü çıktay can çıktı, çendak gelip çatalı, eylesin durgunu, çişkat gelip çatalı, uyucalı tümlü, çişkat gelip çatalı, elvayday sınçını, çasıp gelip çatalı, atı salkın dolandı, ciddi çalışır çatalı. Er jigittin kayratı, ebegisiz aybatı, ezelteden kökbörü, erenderden taymaşı, azaymagan aybatı, abaltadan kökbörü, arstandardan taymaşı. Tulparının jalında karuğu kol karışkan, jula gire tartışıp, alışkandan alışkan, alka şalka tergetip, altın bilip terletip, aldırışpayt namızdan. Ақсақалды атаңда, ағелечек апаңда, бар сүріп, қиқырып, олтырышты қатарға. Ерлер мықты ойносын, елім көріп той болсын, айкөл манас қолдосын. Мырзалардың бектері, көк жалдары көктөрі, ата салтын арытпай, алып келген көкбөрі. Ұрпағыңдың жанында, ұлдарыңдың қанында, ағып келген көкбөрі.
келген урмат Чикекеге жолу куат келсин. Жошолудан келген Элдар деген палван урмат агасынын данчагы менен 5000 сорунду несі сорун кут болсун ага. Ассаламу алейкум ака. Тоюңуз кут болсун а. Не тилесеңиз тилегиңиз келсин. Улдарыңыздын өмүрү берсин. Урмат мырзанын данчак деген аргымагы менен Жошолудан келген Элдар палван. Урмат мырзанын данчак деген аргымагы менен Жошолудан келген Элдар палван. Алматыда дагы чабып жүргөн палван дейт мана. Машалла, палвандар чапкыла. Аяқтардың даңқаны тұман қылат арқанын, ақа тисе бір қырап таштым шығат қалқанын. Ортекедей түйіліп, ороқтой мойну иіліп, аршын керет арғыма қатылған оқтой жүгіріп. Бүркіт сымау шеңгері, бұл қырғыздың шерлері, Оdak tepken şunkarday, yerden ulak kengeri. Süröngü alıp el kiridi, jigitke kuvat dem kiridi. Erinen ırgıp kazandan, ulağı menen ten kiridi. Ortada ekö canaşıp, dürtşet namız talaşıp. Kimisi ilip getette, kıyırman karay canaşıp. Kamçını gırçat işleri. Geldin balvan, geldin geler. Tüz barır teleşkega ha. Kalganın kaç kıla alsırak turla. Ya kimge? Uran eke. Biyaktaki. Oң жағында сақалчан балаға ha. Uran eke ha. Kaç turgula? İrekten gelgen Elmurat attı palvan. At kimige? Özünün kök atı menen 5000 som sorulduğu nesi oldu dağı bir. Elmurat palvan. Benim balastam 3000. Ben balam mı ya? Ciğen dağı ola degen bu zaka anage. Koy olasın. Balların hurmatını görüp peki düğüne baktılı olacak. Çaldan geldi, yerden geldi. La belgile sorun. Rahmat. Gel. Kırsanğa gel. Aydan. Buraya gayder. Buraya gel. Sorunu veriyor. Kadır. Kamçını gırçat işleri, hayla amal izlenip. Kırçıldaşkan erlerdi, kırgızlar süre güç verip. Babadan algan gökbörü, batırlıktın mekteli. Gökbörü bolup yetmeyli, göz arkan canın özleri. Kıyık bizgen at çalın, ırdap bitmez dastanı. At oynatkan kırgızlar, Aziyanın arslanı.
Kollarıyla varmak biter mi? Kollarıyla varmak oğlan. Tabii kaykalanca çekelim. Жерden götürüp ben sorum olsa beni çakırıp ola. Biyik biyik zolurdu, ak möngülük tolurdu. Ata babam elim yaşagan. Bayırtadan elim kılımlarga öçpöy. Atam eken göçün ulagan. Gösteregen tozu, miltiregen susu. Köp adamdın közün arttırgan. Berekellü ıyık mekenim, ata mekenim, Kırgız jerim. Akkalpaktu Kırgız elim, algalay beri. Ata mekenim, ata mekenim. Düşmanlardan saktap, urpaktarga ulap, Manas ata bizdi korgogon. Üç burosun burap, kolgo komuz oynup, ata babam muras kaltırgan. Göz arttırgan jerim, көз тийбесин сага, көкөлүп өсө бер алдыга. Берекелүү ыйык мекеним. Teleşkek açılıp ketdi, ne oldu? Ата мекеним, Кыргыз жерим, Аккалпактуу Кыргыз элим, алгалай бери. Ата мекеним, ата мекеним. Berekellүү ыйык мекеним, ата мекеним. Tam kelgiler bile. Tohtat kula boldu. Jerge taştay turgan. Bergiler Dilşat aka, Dilşat aka. Dilşat aka, hiç kim görme, jerge taştay aka. Hiç kim gör, dolsuz mes bolsanız jerge taştay verin Dilşat aka. Jerge tuşut. Sorun alası var, hareketin yer kılgıla. Kırgız jerim, Akkalpaktuu Kırgız elim, algalay beri. Kırgız elim, ata mekenim, ata mekenim, ata mekenim. Eki Жеңишбек, Чыныбек, Мирлан дейт. Соруну бар экен. Аласыңар ашырып. Кой сорун аласың айда. Көтөрүп кой сорун аласың. Гела кызып атат гела мына. Колонкан бир кичине каратып койгон да. Абдулла,
Kalankаны бияка каратып кой, үстүндөгүнү. Бийик зоолордо ак мөңгүлүк тоолордо ата бабам элим жашаган. Байыртадан элим кылымдарга өчпөй ата мекен көчүн улаган. Көз тиреген тоосу, мелтиреген суусу көп адамдын көзүн арттырган. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, ак калпактуу кыргыз элим, алгалай бери. Ата мекеним, ата мекеним. Душмандардан сактап, урпактарга улап, Манас ата бизди коргогон. Үч буроосун бурап, колго комуз ойноп, ата бабам мурас калтырган. Көз арттырган жерим, көз тийбесин сага, көкөлүп өсө бер алдыга. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, ак калпактуу кыргыз элим, алгалай бери. Ата мекеним. Ay, Mehmet şalka oldu da. Mehmet şalka oldu. Götür sarın alasın palvan. At çığılıp düştü. Haydi palvan. Sal. Haydi götürüldü buna. Жақсы тәгәррәт. Götürüldü. Açal palvanlar mı atar? Жетtiңер palvanlar. Ayda tatala kayırın oldu. At çıkıldı at kılı. Çağır gile çağır. Adam basa karap kovulat sırası düşüp. Ayda tatala kaygızı atkan yerlerinden hayda palvan. Haydi palvan. Hey, döngü çalıştın. Beri vurup koy. Jardan ber yaxşılap. Kızıl soy palvanda detet kıl buz çıkasan. Tezgilini koyup bir etet kıl. Jorruk kızıl su degen nomerde bana. Jorruk kızıl su de. Тректор страшный саласың арбап страшный. Салгылай, ya maşallah. Айдагыла жігіттер, айдагыла. Ошо жерден салып чыкканын маза кыласың дабы. Мындан өткөн адреналин жок. Салам палван. Чыгылды. Судьянын ышкырыгы чыкты. Токтот. Токтот. SMS! Судьяны! Судьяны ұқпай атқандар! Өлдіңөр айтып қойын! Еркін әке, SMS! SMS! Тұғында атпаркен, SMS! SMS!
Aptal emas, ap çık bari. Haydi. Ergin aka jirgiye geligile. Ya kaça kalganın ne? Barma hiç kimin ne? Kaç al üstün. Teleşkede alıp koy. Alıp koy teleşkede. Ya судья gelsin az. Судья çeceti. Судья нормальный iş 40 berdi eşe emес депчи. Бирок az судья çecet. Gele kala kalganın ne? Haydi. Ergin aka jirgiye geligile. Ya kaça kalganın ne? Barma hiç kimin ne? Kaç al üstün. Teleşkede alıp koy. Alıp koy teleşkede. At çatıp kaldı le. Siysot verdi anan Erkin aka. Bandar. Bu nazar toğun akçaylık keriş. Ulağında bir kaloşka çapçalak. Kıskası hazır esemez. Buna kayman kondu suyla şu an işine verip uşun atar cerge taşatır et kayradan aptırasın hadi. Kaylan Gölü'nün Suriye'si her bir Alay rayonunda Glam'ın Suriye oldu. Erkin aka şaylantır. Erkin aka ne dese oşa olup Erkin akaga jakpağanın erteң alo çakırlasınlar. Gettik anda. Çapkıla. Ayda gile. Oyna Erkin aka menen Suriyaların aytkanın kılar eli. Jerige taşlar yap koy. Möngülük toğlurdu ata babam elim yaşagan Bayırtadan elim kılımlarga öçpöy atam eken göçün ulagan Gösteregen tozu mildiregen susu kö adamdın közün arttırgan Berekellü ıyık mekenim atam ekenim kırgız jerim akkalpaktu kırgız elim algalay beri atam ekenim atam ekenim düşmanlardan saktap urpaktarga ulap Manas ata bizdi korgogon Üç burosun burap Kolgo komuz oynup Ata babam muras kaltırgan Göz arttırgan jerim Köz tebesin sağa Kökölüp ösö bir aldıga Berekellü ıyık mekenim Atam ekenim Kırgız jerim akkalpaktu kırgız elim algalay beri atam ekenim atam ekenim Berekellü ıyık mekenim atam ekenim kırgız jerim akkalpaktu kırgız elim halgalay beri kırgız elim atam ekenim atam ekenim atam ekenim
Болды, екен. Ne koyular tema? Азыркы сорундун ээси. Жерде атып аргымагы менен Орулдан Бекиш Палван койбу? Бир кой сорундун ээси болду. Сорун кут болсун кел. Ассалаумағалейкум. Құрметті тойдың қонақтары, қош келіпсіздер. Асхат ака, той қылмасын ака. Ниеттелесеңіз тілеген мақсатыңызға жетіңіз ака. Ұлдардың үрматын, қыздардың қызматын көріңіз ака. Şu ұлдарының қырғыз еліне керегіне жараған, дінге қырғыз еліне жараған партия инсандардан болсын ака. Амин. Аллаху акбар. Hurmatına manası Бүгүн жашы Арыстан экеники болот экен да. Базар кылымы 5 жолу чалган. Айдан ака. Арыстан ака жерге таштанган сорун айтайлы ака. Жерге таштагыла келгендер сорундарды алып кетсин, Жерге таштаң. Жерге таштаң. Көтөргөндөр таза көтөрсүнчү. Hazır dosunu alıp gelgen argımak kim ki jеңişe? Урмат жээнинин данчагы менен Жеңишбек Палван калып. Аллаха шүкүр şu dostumuzun armağan bunlarla Allah'ın laha жаш. Şu kuru ketpey. Arın жалыңар kuru ketpesin. Dostum toyun toyulan şu ayışınızın ömürmesin. Elgere жараган токтулуу имандуу insanlardan olsun. Майыл Асхат ака, тойыңыз той болансın ака. Ушундай тойлор ар дайым боло берсин. Убак жакшы тынч өтсүн ака. Ана балам sorun бербейсиң ба? Майла Асхат досым, şu toyun жакшы өткөрүп ал. Айшулдун өмүрү узун болсун, ушулар ошон палван балдардан болсун, а? Арыстан ака жерге алышайык, а? Жерге. Келиңем убакыт кетти аты. Жерден болсун, только жерден алып келгиле. Жакыныраак жерге таштады. Жалдан жалга келбегиле болду. Эркегиң жерден алып келип таза чабып ал ойносоң атарың чыгат. Жалдан жалга жок. Ла, ол жалдан жалга келип алып. Болду, токтоткула. Düğünüdün ilk gelişti Kılım aytıp tügötküz Kızıp doydu görüştü Tün kuyadan alatoy At çavuştun marası Hep gülük tördün gülügü Sen alışat karaçı Kuşlar uçup sızışat ortalarını kaldırıp Getir üçün kim çıksa seyletlerdi artık Atadamdın kanatı Degen söz var elimde At tuyağı basmağa
kalmadı. At gelir, atlar gelir, şimdi uçup bak gelir. 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 Düngür ötüp cer şarına kulada yarışı. Babalardan saltıken argımaklar jarışı. Kuştay uçup sızışa totalanı kaldırır. Gider üçün kim çıksa sayılıklardı artınır. Çamulan, çırak gelir çatalı. Cildürtü ıgılar, çırak gelir çatalı. Alnına at salbalan, sarak gelir çatalı. Üzü çıktay cal çıktı, çaynak gelir çatalı. Teyli sen görgülü, çaşkat gelir çatalı. Kuyrucalı türlü, çaşkat gelir çatalı. Tolunayday sınçını, çosuk gelir çatalı. Atı salkın dolandı, ciddi çalışır çatalı. Hayrat gel. Gel. Gel güle. Ardından kanı tuman kılat arkanın. Aka tise bir kırap taştım çıgat kalkanın. Ortekedey tüyülüp oroktoy moynu iyilip. Arşın geret argıma katılgan oktoy cügürüp. Bir kütsüm al çengeli bu kırgızdın şerileri. Odak tepken şun karday yerden ulak kengeli. Süröngü alıp el kiridi, jigitke kuvat dem kiridi. Erinen ırgıp kazandan uladı menen ten kiridi. Amirbek, Beratke Amirbek. Gel bir mara kılgıla, öydöge aparıp sorun algıla. Eko canaşıp, dürtşet namız talaşıp. Kimisi ilip getette, kıyırman karay canaşıp. Kamçını kırçat işlerip, hayla amal izlenip. Kırçıldaşkan erlerdi, kırgızlar sürek güç berip. Babadan algan gökbörü, batırlıktın mekteli. Gökbörü bolup yetmeyli, göz arkan jonun özleri. Kıyık bizgen atçalın, ırdak bitmez dastanı. At oynatkan kırgızlar, Aziyanın arslanı.
baktın marasın. Gülüktürdün gülügü, sen alışat karaçı. At gelip attar gelip, cildi uçup at gelip. 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 Gürütüp çer şarına kulada yarışır. Babalardan saltıken argın aktar carışır. Kuştay uçup sızışa totalanı kaldırır. Gidir üçün kim çıksa seyirten artınır. At adamdın kanatı degen söz var elimde. At tuyağı baspağa yer çok çıkar cerimde. Kuyruk calı tögülür, göz kandıratsın bakır. Hep jakşılıkta toy bergen, kırgız elin kımbatır. At gelip attar gelip, cildi uçup at gelip. 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 Düngür ötüp çer şarına kulada yarışır. Babalardan saltıken argın aktar carışır. Kuştay uçup sızışa totalanı kaldırır. Gidir üçün kim çıksa seyirtardı artınır. Anılavay çamurlan, cihat gelip çatalı. Cildürtü oğullar, cihat gelip çatalı. Alnına at salmalan, sarat gelip çatalı. Palvan, öydögü aparıp bir sorun aldı. Buna dostlar ile atasına uçuğa kalkıp gitti bir Toyagaları. Sevdelekam, anerge apar taşlap koz koy gene anerge. Dur dur lan hadi dur gelme kaç. Ya kaç. Tu palvanı Goruldan gelgen palvan Hatiko degen argımak menen öydögü alparıp bir tay sorunduğun es oldu. Bekmirza palvan sorun kut bolsun gel dua kılabız. Assalamu alaikum, Allah'ın tuğanlar. Basadaga dep oluyorum. Toyunuz toy olmasın aga. Şu elin patası desin aga. Oğlum hurmatın, kızın kızmatın görün. Ömün Allahu Ekber. Öydögü apargan palvan. Seydele kapıya karnım diye taşat get kaldı. Koçkaraga gelin. Palvanlar, bravo, maşının canına gelin. Suudiyalardan ekranın kılgıla, buna kocan Suudiya. Kalası kapı olasın arbaldar. Kanatan beri ayağa atağız, buna içine bir eskert olu ödettim. Ke toyga saz kanday kılaylı. Azma koyga taş, jerge taşla bere taşlayın. Ana jerge taşlagandan diye kılavuz. Kapı taksın. Evet tuğanlar içine takkeven etraf türeyle ulaktı. Hazır jerge taşlayın. Çapay tırat süreçtik de ne? Başlamak gelgenin altını kuralasın arı.
Başta gelin altın kuralası var. Nereden başladaki? Altın kuralası var. Başta gelin hazır yerge taşla beret. Hadi kapanın ırgıt çıkar be. Tuvan, palvan. Yerge tuş küçen, uç. Bunun beslenmez abi. O ne kadar taşladın? Çok yaşa. Tuğcan. Ya John, o ne kadar taşladın? Ama geri kapar. Sorun gelsin. Gel yerge taşla tuvan ev. Palvan. Alt gelesin altın kuralasın. Getir eyda. Yerge düşsün. Radyomu gelmiyormuş. Ne gelin? Avcı git gele avcı git. Başına gelip koy. Alt gelesin altın kuralasın palvan hayda. Büyük zolurdu, ak möngülük tolurdu. Ata babam elim yaşagan. Bayırtadan elim kılımlarga öçpöy. Atam eken göçün ulagan. Gösteregen tozu, mildiregen suzu. Kö adamdın közün arttırgan. Manas ata bizdi korgogon. Üç burosun burap kolgo komuz oynup. Ata babam muras kaltırgan. Göz arttırgan jerim köz tebesin saga. Kökölüp ösö bir aldıga. Berekellü ıyık mekenim, ata mekenim. Kırgız jerim, Akkapaktu, Kırgız selim, algalay beri. Ata mekenim, ata mekenim. Altın kurgalar. Talaşpay, talaşpay. Altın kurdak köyüler. Kızmattalar Amirbek altın kurdu taktır ben. Süreç alsın. Böyle dua kılalı. Süreç alsın. Ya mikrofon. Palvan özünün altındağı akberi at duvar kumarının altın kurgaya oldu. Bir gol çarpamalı gel. Sorun kutlu olsun. Timka gel. Köyesine Askat Aken'e bir jakşı dua kıl. Assalamu alaikum. Askat Aka. Yetileseniz maksatınıza jetiniz Aka. Bunday toyların böyle sebepler ölçülerin Aka. Allah Teala'm baldarınıza, özünüzge, sevmeyanızga ikizine baktınlık nasip etsin. Oğlum. Tamam kolay gelsin. Marat Aka gelin ev. Başına. 85 Marat mı? Marat'a gelmiş mi? Özünüz taşla verin. Askat Aka Uldu Karavay'dan yönde. Beri Nazar Aka jeteleseniz Uldu'ya. Öydöge apar maşina alat gelsinler. Uldu'ya taşlayın Uldu'ya. Kur. Üstüge çıkıp koy Timka. Kanday palvan egenin görüp koysun Timka. Koça koyula ya altın kurdu neyesi oldu? Tuğan Uruk Akayini dostordun jardan benen Timka Kasapçık. Var. Ana kovanı çekenin balası o. Koça uları.
Mына ушундай уулду тарбиялаган ата бар болуңуз. Кең жеңиңизге бир бата келем. Assalamu alaikum hurmatlı bugünkü toydun elleri katışçıları bardağlarga birinçiden den soğuk kalayımız zamanımız eli tınçılık olsun. Toydun niyesi tilegen maksatına jetiversin. Allah Teala'dan ne tilesin tileğin kabul olsun, muradın nasip olsun. Amin. Allahu akbar. Rahmat. Sorunlar kutlu olsun. Allah razı olsun. Baskatка, ылдый апарып таштаң. Өйдөгө машина кетти давай. Даярдан кылам. Машина сорунду неси ким болот кен көрө жатарбыз. Сайда палван. Пеши кимдин пешенесине Жигиттин кайраты, эбегейсиз айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендерден таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка шалка тергетип, атын минип тердетип, алдырышпайт намыстан. Ак сакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, бар сүрөп кыйкырып олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп тойбосун, айкөл манас колдосун. Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көкбөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү. Эбегейсиз айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендерден таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка шалка тергетип, атын минип тердетип, алдырышпайт намыстан. Ак сакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, бар сүрөп кыйкырып олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп тойбосун, айкөл манас колдосун.
Mırzalardın bekleri, kılcalları köktörü, ata saldın arıtmay alıp gelgen köktörü. Urpağındın canında, uldarındın kanında, ağıp gelgen köktörü. Toppa kirgen top jigit, kuygen kızıl çok jigit. Jelgenine jeljetme, kana bayge uç jigit. Kanat bolgon kuttu yiyip, köp jalganan şok jigit. Kanaldığa çık jigit. Kanaldığa çık jigit. Kana bayge uç jigit. Kanaldığa çık jigit. Kana bayge uç jigit. Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү баатыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Böyle o yaka girip kettiğinde toktatıp çıkıyor. Bizim hücum atışın içine toplam. Böyle yapıyor. Bak, şarkını yapsak. Hayran Allah. Koyun, hücumu. Başın teşkili dağıtmasın. Attı parmağını tutuyor. Çıkarma. Kanatlarlasın Türkiye. Olay 85'ke Allah kaçar. Bu vakta kızlar az ya. Bomba şeyden. Allah'tan kaçar.
Özgür gitme kaldı. Hakkı durmadı arkadaşlar. Erjigittin hayratı, ebegisiz aybatı, ezelteden kökbörü, erenderden taymaşı, azaymagan aybatı, abaltadan kökbörü, arslanlardan taymaşı. Tulparının jalında karuğu kolparışkan, jula gire tartışıp, alışkandan alışkan, alka şalka tergetip, altın bilip terletip, aldırışpayt namızdan. Aksakaldı atanda, ağelecek apanda, bar sürüp kıykırıp, olturuştu katarga. Erler mıқты oynosun, elim körüp toy bolsun, Aykül Manas koldosun. Mırzalardın bekteri, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көкбөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү. Sorunlardan neye olup жүрген? Ernis Ağaoğuz'un Uragan деген argımagı menen Alay rayonunun atın көп жерде çıkarıp жүрген атақты palvan, Çırılı palvan, Seydali palvan bir maşina sorunun nesi oldu? Bir gol çok koyuna. Seydal aka, sorun kutlu olsun aka. At çalardayım, жеңил боласın. Alaydın atın çıkarıp жибериң aka. Gelin bir dua kılın bana. Maşineni tapşırasın. Maşineni at gelip külüştü. Assalamu alaikum. Askat, şu ne tilesең мақсатыңа жет. Toyun той болансın. Бүгүнкү кылган дуалар балбандардын дуасы кабыл болсун. Мен ойлойм, жакшы деңгээлде өттү деп. Şu бүгүнкү коноктор тынчаман үйүңөргө жетип алыңыздар. Анан эме бул жерде эме улакчылар кичине тартип кирди. Кичине укпай атабыз жигиттер. Алай ким экенин көрсөтүп коелу. Судьялардын айтканын угуп, токто дегенде токтоп койсок жакшы болот, өзүбүзгө эле жакшы.
Жігіттер, рахмат, судьялар. Алла разы болсын. Бала чақаңар мен туған ұрыңар мен тыныш бол акалар. Әрдайым елдің намысын қорғап, тынч шоқ-шоғын ойындарды көп өткөрүп жүрө бериңиздер. Амин. Жана мынау убакытча той берген жигит жана Асқат. Мен өйдөдөн дагы жана алып келгем. Ушунун торун белгисин аксакалдарга бөлүп берип койсоң жакшы болот, а? Амин. Ошондо бир койго таштагансыз бар. Ошону аксакалдарга бөлүп берип. Ол басына бир дуа кылып берсиз. Нуркутман, өмүрүң узун. Кыргыз жерин көтөргөн, ыймандуу, такыба жигиттерден болгон, ма? Элдин жүгүн көтөргөн, намыздуу балдардан болгон. Амин. Амин, Аллаху акбар. Дуалар кабыл болсун. Кеңил аксакалдар бата бериңиздер. الحمد لله العالمين ورحمة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamu alaikum tanışmak için hürmetli tevenbetler. Bugün biz bunları bizim ünümüz Asqat'ın Uytoy, Uytoy'un hürmetine belirlen tamaşada hatışmatınızdır. Bize de gerek, büyü gözüne buyursun, düğünde daim жақсылықта toylar olsun. Uzunun ömründe ona güvenip, bu şirkete gezgen bizdeyle insanlardan olsun. Ömründe olsun, direkt matapmakıma kavulgan olsun. Asqat'ın taptanı alaldan balıp, mavşınday tamaşalarga, kayıp sadakalarga zümtüyen kalbakıma tayılgan olsun. Mavşın şirkete gezgen, dağıtık gezgen çayındastan, bulaktan andan devlet, tanıcak kemçilikler olsa geçirip, rahmet aytıp, dua verip ettiğiniz size Allah vatanı olsun. Amin. Ömür olsun, baktırı olsun. Hurmatlı palvanlar, mına alay jergesinde bugün жақсы ulak boldu. Mına bugünkü ulaktık kalыс boldu. Negizeçe? Birincisi köp eskertiler boldu. Bu valla kийинкиде krasный желтый деген karışkalar var. Palvanlar aytты, судьялардын айтканы кылгылагын. Мына биринчисин эми алайлыктар салып ынтымак элек анча-мынчаны көрмөмүшкө салдык. Kийинкиде этият болулар. Айтканы Kelip nime olgun konuktor. Uşul ança kemçilikler olsa nime olup geçirip, nime olsa жақсы razı olup, tınçaman üyünüzlerine jet olunuzlar, ha? Amin. Kadir Bey işte gelin bir batı verin gelin. Gelin bir adam. Seyden ekeceğim. Asqat'ın olası baktırı olsun, gerçeklerden olsun. Amin. Dilegen maksatına gete versin. Amin. Amin. Oldu mu? Rahmat tuğanlar, cemaat gelgen kadamlarga razı olgula, atçalı жеңил olup, aydan aman, жылдан esen, toylardan gana görüşölü. Toy vergen insanlar, amin. Batalardın barın kavul kılsın, atыңарга жалы жеңил olup, sonunga iyileştirelim, amin. Allahu Ekber. Gelgen kadamlarga razı olgula.